Twategera byaliwo. Kiba bakukuba akapiso. Kuno kwali kanula. Bengiza mu bulezi obweru. Bengiza mu bulezi obweru. Awo wakoma okutegeera. Bakuyitako. Otidiku. What? Wakoma okutegeera nga bali kutanko kanula bata mu bulezi obweru. Wabitawo okudakika ndala. Ndatoka bitegeera. Wajja okwira engulu nga bakusibye ku bandage. Tonda sabola bomononya no munweza wangula abasiramu sola tudinweze Tonda sabola bomononya no munweza wangula abakristo okujanga yokusaba Tonda sabola bomononya no munweza ngo wangula nenda twege mu mutonzi yenka ezira musinga no yasobola takolera muntu lwa bugaiga wazira kye yetaga nweza takulimbye Katonda omusinza owangula akembaako kayembebwa omwembi omusoga kadabada ng'agulumeza kibumba ng'akulaga obulungi obuli mu Katonda oyo yatonda igulu n'ensi nti niwo oba n'ekizibu ekyagawa nga kinene kisinga ku baasi Katonda oyo n'omusaba asobola kuyamba leero obeiddo aye olemerako era akuyamba yakuwonya nge muli kumba na wano ndizeyo ku bitundu ebyebugweri ku mboozi ya Mugabo Dan omwana ono yena baleetera yalinga yazimba eitama Dan yafuna ekirwaire ekyamutola ku isomero kaidanga akantu akamusiiwa yatukobera nti izite baba mutola mulino kintu kyatandika okuzimba eitama lyawukera era wanaidira wano nga enindo yakyokerera yeno nga tasobola kwogera ng'okuweera akakabuka ke oluvannyuma lw'okulaga embuzi ku YY Media twafuna bazirakisa okuva mu nsi ya UK nga bakulemberwa omwami Isaac eyankubira isomo yakati YY nenda kutwala abantu abo mulago Dani ono n'abazaire be amaze nga mwezi mulamba emulago era bamukoze operation yawonye nga buti mulamu era tusuubira nti buti ekirooto kye ekyokwirayo ku isomero ajja kututuukiriza so ndize wano atukobere buti embeera eri etya awulira atya buti ki ekijja okwirako ndakwogerako ku n'abazaire Dani ebikuluma nja kuwona bakusala ekintu bawulira nga bakisala ki awo tinayirira ebyategeera twategeera byaliwo kiba bakukuba akapiso kuno kwali kanula bengiza mu bulezi obweru bayingiza mu bulezi obweru awo wakoma okutegeera bakuyitako otidiku wakoma okutegeera nga bali kutanko kanula bata mu bulezi obweru wabitawo okudakika ndala ndatoka bitegeera wajja okwira engulu nga bakusibye ku bandage Katonda w'amaani kirungi buti owulira otya mule tiwulira bulumi aye kuno konka kuno nti omuno gukaluma nti likaalibwa bakulongoosa lidda kujanga liwona mpolampola tebakuwa makerenda gomira wampa n'obulezi obundi agadambula mu mumwa kidda kujanga kiwona mulungi ali ku YY Media Dani ono bakola operation ekirwaire ekyo kyali kyemusumbwa nga yazimba enindo yakyuka Katonda mulungi bulisaaga eno musaddawo ono ali kumpi kutandika kulya nyama akali ku treatment babere bakaira wabula nga wakasukaso nti tayiba mugalabe nkobye nti kanjeyo ku Dani atukobera ku mbeera eri etya wali osuubira okuwona Dani ki lwaki wali tosuubira nga baba sente azira baba oyalinga ni sente dajawa buli wakyalako bazira sente ate abeekyawo n'abaleeta emmere yetu ya mutawuni esente abeekyawo de bafunanga dijawa
Abekyalo balira obwavu. Muze yali azza sente. Kale nga tukali kweyongerayo webaza abakuyambako webaze abamuzakisa bali eyo London. Nebaza Bali kubona babo bebaze ni mwami Isaac oti ni baino. Nebaza Isaac yankolako n'okuweererayo mu idwaliro. Nebaza abasawo abankolako. Isaac oyo tidi kyendimuwa. Nzira kwako tumutere kuno ne tumugereza. Kyona kisibe mulowooza muti okuwa omuntu bamuwa bakola ki oba ogula fikiro ya mutiere wakuboti gitwale giwereze emutuka ku London era agifuna era yena yakati ya munange ngoye nsawo tebeire nafu yani mpere kisinga bano eza kukweleka tuna kosola kumuwako waire butunda nzira wanji sadi no nzira kurako kumusabira sala musala no jakwira yo kusoma buto jakutandikirawa wali okume mupitu wali wakuma mutakumeka kyakuna ibuti ebintu akabitegeera tibitegeera ino nakubuuza kano nti bitugete kuibiriga nkuba ko odi oti eba zero nga tokabitegeera lero onabitegeera bwana tibukuseke tibunseke ki olubiri lwaki kyoyenda obulamu Katonda wakuyamba nenda kuba kino busawo lwaki oyenda obusawo nti nongoosa abantu onenda kujja kuba abantu bupiso wategeera obulungi lwaki abantu bajja ku masomero wabonera abantu nga ebyuma byonka nebiri kukola abakuba nga tibujja ku isomero mwabeere mwaka muti dadi yena ali kunsina ayo tiwajja ku emulago wabona emulaga abantu abalwire abangi abali abayenda okubayamba nga basira buyambi eyo nensi so woterwanaku eyo nensi ensi nekugondera nga olina sente so kola ino oboneka ngofuna sente ayo obwo mwavu ensi ekuniga obwaine obulwire bwali bulemye kuba dadi yali azira sente so olina okulwana ofune sente ofuna sente osobola okwidandabya awulire nze tonebaziza kweza kinakola ibana ebintu bino njabivaamu kuba nze tebanebaza era munebazanga ku dani nze kinakola webaziza abasawo webaza Isaka nze nakuba Isaka nti yamba dani tonebaziza nze oludegere wena kwebaza okuida wano mulimu gino bangivuye munje mu bwadira abayenda amataka nje abayenda abakazi buti nje mu ebyo dali kale ze Katonda kaita Katonda idinga nakuyamba Katonda ida kungabirira kale ki ndagene nga muva kulya masala bakozewo kwa basomya okudua obaga bali ko kusaba bava kwida kumbona nti mbo ino tibalire wo kwekiwulo timufumbye woko kufumbira bageni abedi okubona kale nze ndi kuba bigairewo otidiku nze mugeni nake kale ndakugolerawo kale toyanziza bambi leka tukusabira oterere owulire abalonji abali kwa media mwe bali kusabira mwana ono naleta emboozi ya Dan mwezi nga mulala inomeyo wabula mu wiki nga ndala eriyo bamuzakisa okuva United Kingdom abaida mu inbox yange bankati bali kwenda kumuyamba nga bakulemberwa omwami Isaac era bankobo okole ekyo kyebaali nga bali kwenda nagezaako nakikola nayamba ku famire babatwala emulago era omwana bamulongoyesa bambi yateraire akali ku treatment omwana gukali mu kumuzimbwa ye kikali kiwundu bamulongosa ndi with the time kiri kujja kuterera aterere bulungi obuzimbo buno bambi buvwewo nebazaako ko ni anti wange ali London anti Joy
anti jo inkwenda ino ifoto lieno anti wandeke busede anti wandeke busede bambi mwe bali kuyamba Dan kali Dan kankusabire awulire kali hayi wena wokulanga oyambanga kali tukajja maiso n'emboozi ya Mugabo Dan yebalongosesa nga YY Media twakoze kire naino okuboneka nga tufuna bamuza kisabambi muzeeyo yono ni baba we twaida wano nga ali kuliranga mu mwavu oli mwavu omwana gazala wakinga oli mwavu muzeeyo byona Katonda nabiteekateeka kubeera omwana okusinzira bwenjire kentambula naye natambula naye ayi toli mwavu akasente bona akasusu ako akasente katuuka okumpwaku n'abakenkumye ona akasaati kali kunira kasinga nitirirye yange n'abakenkumye nga mpwesisa suubi wakoti Katonda mukulekeire omwana na mugemya bugeme bwa Katonda nti naba asale omwene ekyokola nalindi awo ngambona omusaada omuzira kisa kusookera landa kwebaza mukulu kyozira kuba ne yanunga ku ludegere olutuse ku buwanguzi obw'omwana wange okuwona nebaza omusaada obwebusede mubikaado omusaada oyo yakola kinene ino neyakola oludegere olwatuyunga ku bantu ab'eyuke omuli mwami Isaac ni tiimu ye nabasobola okuwanirira obulamu bw'omwana wange munaliko empwesisa suubi okutuuka ku buwanguzi bwa jiri bako mwana banaabona bali kujja kukutwala eyuko olambule ku kutidi omukairo ojja kumuleka otya omukairo aida kuba nze nabakobye nti ebyayuke mu ebyokumutwala eyuke mu bisaze mu kuba omukazi ajja kumwikiriza kera kibakoberewo tena maka gatabuke ng'oli ku kyakalamu London benenda zeno okutuuka ku eyuke kuba omukazi aida gumubambaire mu kuyuga okumala emyezi ng'esatu miramba ayengera omukazi aliwo aida kubaawo zena nsobola otuukako era tenda ojje yuke kabiri ogwirane n'abazungu weerabire eno mu kyalo mama alire wabula mbebaza etiwanira obulamu bw'omwana wange okutuusa nali mpwesa suubi amazima gali nti nali mpwesa suubi nga nsigalire ku mugeme wa Mukama Katonda yenko omutonzi kubona bakoba ife tuyida twayogera no mu byalo n'obukamera batuvuma biki abafere ali kujja kukulira ku sente ali kujja kola ki buti weidi omugaso gwaife nga tuyamba Katonda solo okuyamba yabitamunze abakamera abo nze ndi omugaso gwabwe kubona nabanwanirira okutuuka ku buwanguzi bw'omwana wange okuwona nisaayo eno ndi musanufu omwana wange tamwe yali kwirayo okusoma n'ekiruubirirwa kyaluubirire nti ali yena ayenda asome afuuka dokita ti nenda kituukirire eyakoma mu P4 ayi ndibona busala kwendele ya asome ndikutya mukuntu sobola okumutwala mu senior gano kuba likwenda afuuke dokita mango aida kujampola mpola okutuusa bwanatuukako omwana aje aida kujampola okutuuka bwanatuuka kumaliriza emisomo gye ndikutya ati omwana asobola okumukoba asobola okujja waja wasaba kifo mu senior wali ategera kuma mu P4 kuba likwenda abe dokita ekirungi emyaka gye gikaali mito aida atandikira yakoma aida kugemagana n'abasomesa abanaamubaako okutuuka nti yetegereza bulungi ebintu ebitambula atuuke ku ekyo kyali ku lugendo so tukobere kuko olugendo twakutegeera omwana ono wembakoba nti eri ali kujja okubayamba nimbaga magani mwami Isaac n'abasindikira sente okujja emulago tukobere abo mwatuka omulago byali bitya mukulu wayi bwansindikira sente bwanconnectinga ku UK mukulu Isaac yasindika sente twaje emulago bwe twatuuka emulago twadagadaga nga tusiraga kutandikira era Katonda nga bwakola ebikulu batulagirira twatandikira mu abaana abato ge balwalira twatambula tutyo batukola ku batu amabaluwa batukoba tukole CT scan bamala okola CT scan bajja bamutola ku omusaayi
olwamala omutwala ku musaayi bakoba ati nga bali twangena kwedda okwirirayo olwa CT scan lwali lundi olw'omusaayi lwali lundi aye byona bugumiikiriza batukoba ati kiri kwenda tumutole kwa Akanyama tubone oba kansa oba ti kansa era twayirayo bamutola kwa Akanyama twakatwala mu Cancer Institute batuwena kwedda okwirirayo okufuna results edifwa ku kizumbu ekyo twafuna results nga ti kansa neva zaino neva kizairala okutuusa lwe batutwala mu wodi batuwe baluwa batusindika mu wodi okutuusa enaku edo kumutwala mu theatre bwe datuuka bamutwala mu theatre era bamulongoosa luto olugendo bwe lwatambula yesebo Katonda mulungi bambi Katonda mulungi ngotweleko bya ono kyamutwalira banga kyokwiribwa omwana bamutwala mu theatre esaawa 3 ed'enkyo naba nze tubanga nakutuuka mu theatre bankoba ati kuumira wano wakitanda nakuumirira okuva esaawa 3 ed'enkyo saawa 4 saawa 5 saawa 6 saawa 7 eddakiika 10 bamundeetera ngaayo obulamu bwe buligala bamaze omulongoosa bamusibye bandage yena nga bamaze omulongoosa bamundikizaawo ku kitanda ngaayo obulamu buli wala tali kutegeera bulungi namubuuzaako amaina nti ayo olukuntegeera yakoba ati ndi kutegeera omulwaire mwene namukoba nti besooka olambalemu oku namulambaaza namubwika yatendukamu ng'esaawa namba yamala yasituka nga kula amasanaze endowooza gaweireko oku namubuuza nti oli kuntegeera ati ndi kutegeera namukoba nti oli kwenda kyekyokulya ati wazira abasawo bankoba ati otasooka muwa byakulya sooka omuwe byakunwa byereere nafuna ebyokunwa lukozedi nafuna minute maid nafuna lake nafuna juice awo byakonganwa okutuusa bwebiganirira obulamu bwe kutuusanisa awo eno nga mububwe ina atandisa okulyako emmere engonvugonvu nga ekintu kyekyo kijanga kekiwona mpolampola so okubasiibula kasooka basiibula wakabisaawo ennaku imeka kasooka batusiibula ku kitanda buti awezize enaku 6 bukya batusiibula ku kitanda enaku nga 6 babawako eddagala batuwa eddagala batuwa amakerenda era nigakamira batuwaaku n'eddagala ery'obuwuka badokita bankoba nti buli kyalya kyona kyenda eddagala eryo buli batuwa agadambule mu kanwa amala afuude eddagala eryo liyambaku nti ebyalire tomana biyinza obaamu obuwuka bwajja mu kiwundu kikaira mu kyazimba kale bamuwa eddagala eryo era nabuti saa eno lyakaaliku olumala amununguzaamu oba alire ki oba anwire juice oba anwire kyayi buli kyata mu kanwa kyona alina okutaamu eddagala eryo kamazi obikozesa yawanda yabifuuddayo so omulago wagibona otya ng'otoire ku embeera ya Dani abalwaire abeetaaga bayenda obuyambi omwidusa wagubona otya omulago tuwe ku kifaanima wajjayo okwo woba ke walingirire mulago n'abalwaire baamu abalimu kuba nze natuuka ere nalingirira embeera ya mulago nakoba nti ayenze kituufu banankolaku abantu bapaakinze amamotoka ag'ebbeeyi abantu bangi mu idwaliro abantu bo bangi mu bungi wolingirira ku balwaire bonka ku bitanda abantu abalina ebizimbu ebyazimba ebinene ebyamaani bona bakaali awo aye lwakuba nti nze nali ku omuyambi ayanamba ku mu bwangu omulwaire wange batera bamukolaku kuba eriya abalwaire betwayagana twababuuza nti mwe muno mumazemu emyezi emeka abandi batukobanga emyezi 3 abandi batukobanga emyezi 4 abandi emyezi 6 bakaali ku bitanda okwo aye era ke bakaali kolebwako kyamukisa mulungi nti omwana owange bwe nafuna abayambi abankolako obwangu mu mwezi mulala gwonka omwana wange yakolebwako era n'esaawa eno naviireyo ndika mwidwaliro mu wodi wayaganayo ku keesi ng'eya Dani yena abantu abalina ekirwenga kya Dani nga bona baidde kubalongosa yaliyo okuba keesi eno yali ndala abantu abalina ebirwaire ebyo baali mu bangi kuba badokita bankoba nti ekirwaire ekyo saaga eno kankobe nti nekiri kusinga kwekaalisa ino mu bantu
kuba twayaganayo omukazi yazimba itama twayaganayo omuvuka eyazimba ekirevu kino wansi nga kyaida ku n'ekituli aye ngazira buyambi bonabona abantu bangi bali eyo wabayo abaana abandi be balongoosa ku myaka egyo kusingira biri kutambulira mu baana abato era abaana abandi babakola ku sajjare ku luto yasooka owange bamwongerayo bamukola ku wiiki eyairako aye era nga birwaire birala ebyo abalwaire bangi nga Dani ise wano tiyewuninkiriza ino abantu abatyamye baali bakisuubira kino nti itame lisobola okuwaako enamba esinga ku kyalo abantu beewuninkirira ino nga bali kwewuunya omwana kituufu yawunye obabbe era nasaawa eno nkawaya n'abantu abali ku idake batubona okwewuunya kituufu omwana obulwaire obwamwida ku kituufu bwawaawo oba tibwawaawo abantu bangi nkawaya n'abantu bangi nkawaya n'abantu bangi abali kwida okwewuunya kirwaire omwana wange kyali atuuseeko nga kisainewo yesebo kale oli kwa Wai Media ndi yazidi osikira twebaze banaife bamuzaki sabambya batuyambako ne batereza omwana ono twali tuwaire mu isuubi so obulwaire bwa Dani bukwegesa ki mu bulamu biki biwayiga Dani buuyo ateraire biki byokubyo oti nasoma isomo lino mu bulwaire bw'omwana bwange nayiga mu kimu okutwaliza awalala omwana oyo bwalwaire ndina ebintu byendeze bingi ebigorabira kuku aye mu kukoba kuko ebitonotono kindegeisa kigambo kukola abantu twega okukola woba n'akasente tokalubizibwa ino abantu twega okuwaya muwaye n'abantu ate twega okusembeza abantu omuntu g'abaidde ng'ali nikyalibuuza otamusenda busenda otamubinga bubinge guliriza kyali kukoba okitemu nkola era okitambulireko kale otumwirayo oli emulago okola review okwirayo emulago bwe twali twakava mu idwaliro gaabite enaku 3 batukola ati mwire mu idwaliro for review boti bwe twamala okwirayo batukoba buti tuli kwirayo nga 3 ogwokuna nga gabise weeks 2 bamukole okumwekebeda obyaka bamukumwekebeda awe era bamuta mu byuma n'omulundi guno gutwalira era bamuta mu byuma bamwekebeda bakoba ati azira buziwa ida kutereera kale tuli kujja kuswika wano zena maali gago gali kugwa ate yenvuira wala ate enguudo tinungi nvuira busede nenda kwirirayo aye bali bankobye nkubuuze kuki okujja e London ni Dani aye ndi kuti ojja kuleka omukaire mukyala ate otuukere otandika okwemakula tukakase nti wojja e London tojja kwirabira mukaire eno mukyalo nze gembako entuuse eyo tisobola kwerabira maama w'abaana eka kuba tutebwe twabagalala twatagalala obwongo twatuuka ku buwanguzi obw'obulwale bw'omwana wange genjo otuuka eyo tusobola kumwerabira era ndi n'omwidukiro oli kulira obwavu abakazi bali era abagaiga zentire zendika ebintu bino tubireke ebye London amasandu gabakuniga koma singa embwa esula mukatale tusobola kulya mu mukaire lukwe singa embwa esula mukatale singa embwa esulanga mukaire tijja kulya mu lukwe lekabe no mu Uganda ebye London nzeka ndikujja kubayisa kanti ebye London bireke ojja kutuukere werabira omukaire tesobola oire mu kusiba bikalu ndina okuba eyo singa chance eyamba nafunayo obo chance sobola okudda nafunayo ekyokola nagema ku family yange nagisomesa yaba ku bulungi mukaire ankubira amasomo ati nigo mwene wawandyamu olukwe ayo abakazi omusoga oba muli baafu ayenda nga ali kubona kwawo mutiniko kuba mamoti kanje e Kampala notandika ngofuna sente omwezi ofuna miliyoni ddala kitundu nga mwezi oira kale ngoira wakola noira ibanga lya myezi 3 era afadhali akoba ati aire tubeno mu kyalo amaka agakulankulana naga amaka agalimu omuntu nga mulimu akola
ti mwena kuti ama okwebunga ube kale eno YY Media yaida baka gwandi na isan YY Media moyo kunuma abantu agatusema bya mukola lienda kundita eno YY Media yaida kulema subscribe liking sharing eno YY Media yaida kulema subscribe liking sharing